ꯍꯣꯏ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯅꯍꯥꯟꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯗꯦꯔꯥꯏꯚꯦꯇꯤꯚ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯅꯤꯀꯣ ꯗꯦꯔꯥꯏꯚꯦꯇꯤꯚ ꯁꯦꯒꯃꯦꯟ ꯗꯦꯔꯥꯏꯚꯦꯇꯤꯚ ꯁꯦꯒꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ इक्विटी हाइब अम लेना ट्रा कोई स्टॉक नत्रगे इंडेक्स दगी डेराइव तौरगा सेमक अदुगु मखनगी सेगमेंट ने नत्र मार्केट ने बको डेराइव तौरको मीन्स कई नोरे गदिसे एग्जांपल नोइना कोइना आलू हाइरेसे आलू दगी कोइना मखन मखन की असा अथक म्याम अम सेम जाय नत्रा ते संगोम दगी सु मखन मखन म्याम अम सेमी संगोम दगी कोइना संगोम अचार कनो से कसे से संगोम खीर सेमी नत्रा अदैदी दही सेमी संगोम अफम सेमी को अदे संगोम सना गायन मखन मखन म्याम सेमी को सुमाइना सही संगोम हा कनो से दगी मिल्क तगी कोइना अतोप मखन की प्रोडक्ट अम सेमैने सिग सब मानना कोगी इंडेक्स तगी नट्रगना स्टॉक तगी इंडेक्स हारगना कोना निफ्टी 50 बैंक निफ्टी फाइनेंस लेसिंग से सिदगी को स्टॉक हारगनी एसबीआई आईसीआईसीआई को रिलायंस लेरिबा म्याम से सिदगी यानी को हाइरिबसिदगी अखोइना डेराइव तौथोगा सेमक अदुगु मखनगी सेगमेंट अमनी को अखोइना डेरिवेटिव सेगमेंट नट्रगा डेरिवेटिव मार्केट हाइसे को अदु सिगी डेरिवेटिव मार्केट सिदा अखोइना ट्रेड तौगे हाइरगदी ट्रेड तौबो याबसे अनि लेइबको अमना फ्यूचर्स ने अमना ऑप्शन ने को हाइरिबा फ्यूचर्स सिसु ऑप्शन सिसु कॉन्ट्रैक्ट ngaktani कॉन्ट्रैक्ट हाइरगदी मयाम सु हेना खंगिनद्रा कोगी अकंगनबा मतम अमा सिदगी ने सिबाव हाइबा लेइदुनी को स्टार्टिंग डेट लेगनी अदुग एंड डेट लेगनी कॉन्ट्रैक्ट अम हारगदी को द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नत्रगा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट साने ले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सिसु ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सिसु कोई लोइना कोगी मंथली एक्सपायरी लेगनी मंथली एक्सपायरी से 3 मंथ्स की अनको करेंट मंथ नेक्स्ट मंथ एंड 4 मंथ काने ले कोइना फ्यूचर्स द ट्रेड तब याई फ्यूचर लौरगा करम मोंग तब याई फ्यूचर ट्रेड तब से मार्केट सिना अप ट्रेंड चलकांदा कोई बाय तौरगा बायर ओनी एंट्री लवे डाउन ट्रेंड चलक मतम डाउन ट्रेंड लाख मतम कोई सेल तौरगा सेलर ओनी एंट्री लवे याई को अदो हाइरिबा सिगी पॉइंट सिदा को मयामना हंगबा याई ओजा दुदी मार्केटना अप ट्रेंड बाय तौबा डाउन ट्रेंड सेल तौबा सिदी अखोइना स्टॉक ता संगसिलगा एमआईएस ता लोबुदुगा सब मानद्रा को अदुदी फीचर्स के करी डिफरेंट ओगे हाइबा को याई को अदो फीचर्स का एमआईएस ता लोबुगा डिफरेंट ओरिसिसु करिनो हाइगदी एमआईएस ता अखोइना ट्रेड लोबुसिदी नसी खतंग ट्रेड नि इंट्राडे नि हाइदि डे ट्रेडिंग नि फीचर्स ता ट्रेड लोबुसिदी मागी कॉन्ट्रैक्ट की टाइम अम लेदुरी पीरियड अम को 1 मंथ्स की 2 मंथ्स की या 3 मंथ्स की हाइबा पीरियड अम लेदुरी हाइरिबा सिगी पीरियड तो मागी टाइम की मागी ड्यूरेशन मनुंग तो अदुदा अखोगी ट्रेड से लेबा याने हाइदि अइना ngasi ट्रेड लौरमसे हयेंग हंसिन मसेम को 1 वीक की 2 वीक्स की 3 वीक्स की हैना थमगिबा याबगी खुदोंग चाबदुमा फ्यूचर्स दा लेको अदुगा मु कोइना फ्यूचर्स के एमआईएस के खेनक तुसे कइनो एमआईएस दा दि कोइना पर क्वांटिटी को पर क्वांटिटी दा कोई ट्रेड लौबो याई अदुगा कनो दा दि फ्यूचर्स दा दि कोई पर क्वांटिटी दा ट्रेड लौबो यादे को फ्यूचर्स दा ना कोइना ट्रेड से पर लॉट तो इना ट्रेड लौरे को पर लॉट एको पर लॉट को लॉट अमदा अखोगी माई लॉट की साइज लेको मसागी लॉट अमगी कोई साइज सिगे साइज से अमु अखोगी स्टॉक टू की नत्रगे इंडेक्स टू की मतुंगिना को डिपेंड तवे मोइद डिपेंड तवे अदुना मसाई कोई एग्जांपल ओइना कोनी एसबीआई की हाइरसी एसबीआई की मागी लॉट अमगी एदी लॉट साइज है लॉट साइज से क्या होगी हाई कांदा 1500 क्वांटिटी सिना मागी एसबीआई की लॉट अमोई को अदो कना फीचर्स एसबीआई दा फीचर्स दा ट्रेड तौगे हारगदी सिगी 15000 क्वांटिटी से लो देबा सुंगा याते मिनिमम दा को अदो ngasa एमआईएस दा लौरगना आइना 1 क्वांटिटी लोगे से 2 क्वांटिटी लोगे हसु को स्टॉक दा अदानी लोबो याबे खुदोंग चाबदे लेको अदुगा मु ngasa ge atopadi atai atai di samanare को अद फीचर सिदा खोइना संगसिन मतमदा मागी कनोसी खरा सावै हाइतारे को पेमेंट से पे एग्जांपल नोइना सिदा लांगसे खोइ हजिसे एगी जेरोदा अकाउंट नत्रा सिदा ने SBIN हाइरे दुगा FUT को FUT इवन द फीचर्स थोड़े सिदा SBI December feature January features and the
February futures ko futures ta ngasa khona futures ki contract lai habido 3 months ki ko adi contract hum duni sida kan lai se ko December January February December sine khona current month ki contract hai khangai se ko aduga January sina next month ko aduga February sina far month ko aina February de lawra trade to buyai January de lawra to buyai December de lawra to buyai different di kaino kan different is that asagi aina February de lawra gadi February gi expiry date do February gi expiry date se yaudri bhawba ai gi trade to ina hold tawraga thamba ya bi khudong sabdu leiba January gi lawra na January gi expiry date bo December gi lawra na December gi expiry date bo December gi expiry date natraga January gi expiry date hairagadi December gi expiry date hairagadi December gi aroiba third Thursday last Thursday sa koi sima gi expiry date oidini yaiko aduga January gi expiry date hairagadi sigi last Thursday 26 oigado buka aduga February gi hairagana sisu 23 da oire ka sa tabi am lang okay sain tawraga koina ngasagi futures contract natra khoi future gi trade sa se khoi lobu yai ko the futures gi trade se lobu matam da khoina ngasagi sida SBI ko December future January future SBI February future hai sa se khoina instrument ha ga su khangnai ko financial instrument kana futures da trade to ge ha ga di SBI direct ta sanga ga buy sell to bu na te ko sida magi FUT SBI SPT FUT and search to kan da phangak pa se sida koina buy sell to bu yagani ko futures da koina buy to matam da koina sanga da se kaino hagadi sai koi mamang da hagip se igi chart to yenga kan da igi market ki up trend chat matam da as a buyer ai entry to gani buy to raga ko aduga down trend na seller oina entry lo gani ko e ko me siba se ya hen lo rage futures ki ko next option de la se option se namu futures da gi khenere se karino haragadi ko futures da di kaino market ke up trend da buy to ba hai bane duga down trend da sell to ba hai bane sikakta ni sida khena kem lai tare ko aduga magi contract lai lot size lai ko adu si option da na kamai na mulak ba option da mu hare isina option hai sine maming da su option dum hare ko option contracts na lai sina up trend dai buy to raga buyer oni entry lo bu su jani he ko aduga sell tawraga seller oni entry lo su jani up trend ko aduga down trend as a seller entry lo yagani natragani as a buyer ko entry lo yani buy tawraga ai up trend orega su down trend orega su ai seller oige natraga ai buyer oni entry lo ge haibedo anangi apam bani ko hari basigi kano se koi sida futures da leite ko futures da leite aduna ngasai khogi futures ka option gi khene se si khene basine aduna option da koina up trend da buy to ge up trend da sell to ge down trend da buy to ge down trend da sell to ge harigadi kamba mong na tor ka doino haibasi la kan da magi option gi instrument khar lai ko option symbol hariga su khangnai haribo option gi instrument se sem na ba hon na ba matam da option gi type ani lae type ani se kai type no hagadi call option haiba ama aduga put option haiba ma ani lai eko call option aduga pull option call option se kai doga kan up trend ko market ki trend se up ta chat pa matam da call option gi price hai increase ta web okay call option give price call option se gi price lai lai tonga na ko asagi sigi call option je semai ba khoi gi index natraga stock se sigi masagi lairiba price to nataba sa koina derive tawro pa hai se derive tawro ba kano se koina underlying asset ha khangnai hairiba underlying asset to gi price underlying asset se suppose SBI ne khala se SBI gi price na tonga le aduga futures gi option gi price na tonga la kani ba ko se suppose example na side SBI le SBI gi hoji lairiba price se 607 ko 0.05 ne nupa chatu ka tare lai SBI gi price adugi SBI December gi future da kya lai nupa chatu ka nipan January future di
612 and February futures the 615 ko ado khona makha ge lei si futures ki price ne ado ko si gi ama SBI ki price aseng ma se si se khona SBI dagi derive tawraga si gi SBI futures se sema panina si gi SBI se khona kari haina kauge kan underlying asset haina khangnai ka ado underlying asset ki price na hore khone spot price haina lagtui ni ngarang su khoi class ta nei na gi ka hai ri basi gi underlying asset ki magi market ki price hai sin increase taro ko matam da ka hai di magi price kana se market se uptrend se la ko matam da ka khoi gi call option ki price increase tau ko ne dai ko aduna asai uptrend the call option ki price increase tawrokpani na uptrend the khoi entry loge haragadi buy tawragai entry tawgani ai buyer moina aduga downtrend ko downtrend da ina haiba call option sida entry loge haragana ai sell tawrakan entry logani kari gino haragadi ko uptrend the call option ki price increase tawbani na downtrend the call option ki price decrease tawramani ko aduna seller na pamisi de kaino maman atang bada sell tawbudu ni pamisi hong na leidaga summi ko hong bada leidaga atang bada sell tawbudu ni aduna seller sing sin han bada market se mathak te leiringai da ko 100 rupees ta sell tawramaga tam na kum dhara kan da ada lupa tara kun kutha da ngai kan da sell tawge haibani ko aduna hari basi ki call option se si se khoina market ki uptrend da akoi buy tawragi entry lawbu yai aduga market ki downtrend da sell tawragi entry lawbu yai ko si baudi nga sa koi future duga sa manai na tra market ki uptra khoina buy tawi future su aduga downtrend na sell tawi ado futures da gi atopa mi henjilai se kaino da si put option haiba mi da live option type da koi call option haiba mi leire aduga put option haiba mi leire ani suba pull option se sisidi khoi call option sidagi pura contrast ne call option sigi pura opposite ne mana lakadoi se kamaina na first one da khoi na pull option da up trend oiba matam da pull option gi price increase tawrame up trend as a kana no khoi underlying asset to I think sai khoi example da SBI N gi P gi be SBI gi P gi ba kana duni example duni ko SBI se khoi gi underlying asset ne khoi lo rasi SBI ki price na increase tawrokpa matam da ko call option ki price increase tawgani ba SBI ki price na decrease tawrokpa matam da pull option ki price increase tawrokpa ko ai am ko repeat taw ke ko ma'am SBI ki price na increase tawrokpa matam da call option ki price increase aduga pull option ki price decrease ko aduga SBI sina price decrease tawrokpa matam da put option ki price na increase aduga call option price na decrease yai ko so in tawroga khoina masagi market ki up trend da khoi buyer oine entry loge haigadi call option da buy tawgani market ki down trend lagpa matam da ina buyer oine entry loge haigadi ko put option buy tawgani ko sina option buyer gi ne kana gumana id option seller oine trade tawjege haigana market na up trend lagpa matam da I option seller oine entry loge haigadi ko I put option sell tawgani up trend da ko aduga down trend da seller oine entry loge haigana call option sell tawgani ko ana khoi soibau nei na re adugi makha ta ba su khoi kharsu nei nagi ko sagi koi na ngasagi contract hare option contract natraga future contract ama haigadi opening day laigani closing day laigani ko opening day natraga closing day haigadi ko kari numita opening oidino karamba numita na closing oidino hare ko opening day se matam khudi makta Friday do opening day oi aduga closing day se na matam khudi makta Thursday do closing oi ko adubu oidaba ma lei ko Nifty finance ina ina se except Nifty finance ina idami se ko hai ribasigi Nifty finance sigi oina di closing day on opening day se Friday ga Thursday ga oide ko magi nam ko mo kano ga ki Monday ga Tuesday go ha Monday ga Tuesday go sorry ne se Tuesday ga Wednesday ga ko Tuesday da magi expiry oi aduga Wednesday da
kano iko opening iko dun kitang different chakre hojiki di mayam dum Friday and Thursday da khangbiro ayam bana pull up Friday Thursday da loin oiko so adu expiry oiba matam da weekly expiry haiba magam aduga monthly expiry haiba maga ani mulai ko weekly expiry hairagadi ko khoina Friday da opening tawraga akogi Thursday da aidi handaki Friday sida Friday si date kya ta doino se date 2 da o market am open tawre khalasi ai contract am si da inare khalasi aduga Thursday da date 8 da loisin bagi inare khalasi contract se sigi week amani natra sigi week se sisne kono weekly expiry haidisi ko monthly expiry hairagana se month aroiba Thursday haragadi si tarani natra 29 handak December gi se December 29 da December loigerani aduga se next day next Friday da aduda koi opening oidine atoba month magi ko haibadi kogi month magi leiriba last Thursday se sisina kogi closing day oigani aigi contract tonariba period to gi aroiba numit oigani adugi hek next ki live by the coming Friday do next day do aduna kogi kadi orani opening day oigani ko sisina koina monthly gi oigado ko weekly dana current week amagi da sale monthly gi dana month satpa ko sumaina adu option da la kan da koina price ahum thore hai ko karam price no haragadi amane spot price haire amane options price haire amane strike price haire ko spot price haragadi kari no haragadi current market price ne bo hoji leiriba current market price kanagi underlying asset oiriba index to gi natragana stock to gi ko current market price to ne ko I think as I kon jengma matam di SBI gi jengma matam da 607 oigi ko 607 SBI gi sida lerise hoji SBI gi price haragadi 607 se si agi spot price oi duni yako aduga strike price haragadi ngasa ko option gi instrument sema matam da ko price ama sirinari ko instrument sema matam da price sirinari adugi price to ne hairibe instrument sema matam da kuna sirinari price karino haragadi kona contract tonaba matam da ko price ama iraga pinariba asagi kano siga buyer siga seller siga gi marakta ko buyer siga seller siga marakta aidi moina sign taunareba price to adugi price to koina strike price oidini ko mase money nets ne ko aidi strike price haiba khaktani magi asengba kano ti leiti ko adu hairiba strike price su karino khoi jingmina se marang thu sarau kom su jengare ko adu marak sida sto option price haiba ma jawre option price na kaino harigadi aina logadabu option do adugi magi price ni ko sig option price e koina premium hariga ju khangnei ko adu option na maina trade tawge harigadi ko karam bomong da trade tawgani hai kanda se suppose hoji lairiba market si koina kano ne lawrasi se ino ji laisi SBI ni ko ma'am SBI gi kano ne sarne ko sidai option lo gya hai gadi first ye yengada ise SBI leirani ko aduga SBI gi ngasagi strike price leiri ko strike price se kari no hai ka sida makha da le si jing bi ko that 350 355 360 365 370 375 55 ki difference the same in natra kai gumba ko se akoni same bunate ko predefine hai predefine se depend away kanada magi stock natragana haidi mai underlying asset to adudugi kano sida ko market to ko SBI da kona 55 different lai haina stock khudi mokte loina 5 difference orangani have laite ko adu sida ina suppose hojik se market se kada lever 607 de lei 605 se to khala se ko aini SBI 605 even matam na thoro isi SBI December 605 CE SBI December 605 PE hai na thore CE hai na thore ko PE sina nga gi put option duni CE sina khoi call option duni ko
December khatang lai sina December month ki last expiry do adu oiduni next yengo SBI 23rd January ko sisina mu January ki expiry kano gi ne ko isi puno di chap manadro SBI su manari 605 CE su 605 CE SBI su chap manari marak ta khenai se kaino December ko 23rd January 23rd February aduga PE ga CE ga okay sini ko asa ko na market se up trend de lai khala si ai buyer on entry loge haragadi December tha se loge haidi sida ai buy to godo ni ko market se up trend lak pada ai buyer on entry loge haragadi call option se buy to godo ni aduga market se na down trend de lai ai buyer on loge haragadi sigi pull option se buy to do ni ko haidi bes de lai se ko no option gi instrument ngak ta ni ko option gi instrument haidi bes gi option gi instrument se sida yauri basing che magi underlying asset ki kanoni maming ni sini SBI sina December hai sina magi month expiry month ne 605 sina strike price ne aduga CE hai sina call option ko PE hai sina put option ko ado E sidi kaino ja natra call option ne E sina European style hai ni ko kogi India da hana kogi stock market sida option se hana jaram de hai ko ado option se implement tabu matam da Europe asom gi magi style se dugu manana implement tawsin ko ado CEP yare ko so na koi kano se leire ado hoje si se loine add tawsin lake mathang ko koi kano da kamain tawgi add tawgani habidi koi ayam khange ko ado kana gumba account leitari basing open tawse aduga practical tawbasu humina se ko sigi ngasa gi hoje ne add tawsin gari ba kano singse si singsida magi option gi price haibam yauri ba ko se suppose si jam ko 14 rupees ai image mo open tawrage ko tadi ya hoje ina uri ko sida yang bio SBI December 605 CE sida 14 rupees idi se ko ade di makhada 10 rupees ka idi se sisine ko option gi price hai je ko si option gi price ne adu option gi price e ko na premium hai ra su khang nei go myam sibau da kana question hangning ba lege loina mo yari bro ozabi kenogi ops future gi dana oh premium chaba se dum leibra future da premium cha de option da khaktan intraday gi type ne du tar ga oh samman intraday ga samman ai na sai intraday ga compare to roi se du gi ne ko intraday ga samman ai adu different hai intraday da di akoina se oh sidai lake ba sigi SBI sidai na sidai sell tawre khala se si SBI se na sell tawre se ma se market se down tawre ka tawre hai ba gi sell tawre ini sumi ko si sell tawre ini adubo aina se hayeng hangsin ma se bo si da down taw duri ai se sum down tawre ka thamge hai ba di yaroi ba ai di intraday ni day trading ni ma di ngasi lo singi lu ni ko adubo hai ba sigi kano se point se la kan da khudong sa ba se ko ne fishes da lo bo yai se kaino ha gi fishes da ina December tha se ma pura I sell to tawre ka thamba ngame ko market se high dhra ga de hai aduga ani sigi amuk advantage and disadvantage nasaina SBI da direct sell tawre ga lo bo se sidi ko mai ko per quantity da trade to ngame ba quantity ama ni humari mga taw tare ai apam ko is depend on you ko aduga mo fishes ta nang na trade se lo ra ga di minimum 1500 quantity se nang lo bo mathau tai ba to kari gi no ha ra ga di ko fishes na trade option ai di derivative segment da khuna trade to ra ga di per quantity da trade to ba ya de per lot da trade to ga da ne ba ko aduga per lot se lot amagi size se kyam oige haibidudi depend on magi kano sida stock ta natraga index to the depend taweba eko no khone nifty 50 da trade tawra kan da lot size kya oibno 50 quantity no inatra
Nifty Bank dadi 25 oi ko ado in tawraga SBI dana 1500 oi ko sane lai ko ado no khona features and option lakbasi gi hena khudong chaba khoi the advantage myam am lai aduga disadvantage myam am su lai disadvantage da hairaga di sam har kan da khoi option da trade tawba matam da mang basi haktang da second number da khoi thousands da lakhs da mang gi ba yai ko profit su khoi second number da 10-20 lakhs profit lo basi yai aduga khoi na profit ka tang u basi yam phate ko loss ti su jeng da dam okay yani ko madan yes sir hai ado masai ko gi sigi stock price habam lai ko stock price nifty 50 ki oina di stock price e 50 ki difference da lai ko 50 ki difference da lai stock price hai se ko na money net habam su hai ri ma se kare tare magi price ti oiraga price amoi bagi value jauche da do aduni yam chengna hairaga di ko masai gi buyer amaga seller amagi contract tawnoraga ngasai sign tawnora iba price to oiga do ni stock price na ko ado hariba stock price hai sida amu categorize tawre iba ma categorize tawra ko se sida ko at the money out of the money natragi in the money haina ma se categorize tawre hariba se gi categorize tawra ko se khona samna mayam na ATM OTM aduga ITM haira su khangnei ko okay ado engom de stock price mayam ama pide ko example oina sida in sum irami se ko stock price mayam ama 18,750 18,700 18,650 18,600 18,550 ko 18,500 haina soin sigi pidi be stock price mayam se sisi khoina at the money na karam bano out the money na karam bano in the money na karam bano khoina select kamain to dino haibni ko khoina select kamain to dino ha kanda ai underlying asset to magi market ki price haibdi nifty 50 gi hojik lairiba market ki price to kayano hana jingbiu ko nifty 50 gi market ki spot price e khoina ngasai spot price haina khangna gare sumi ko hairiba spot price e hojik 18,650 ne lorasi ko 18,650 ne loragadi maga khwaidagi naknaba ko mathak lom daga ni khangde makha da ni khangde natraga sab mana bis kanon price ni khangde khwaidagi naknaba nearest one oriba stock price ta ado at the money oiga domne ko haidi 18,650 ko market ki price ko at the money da 18,650 yauri haidi basi 18,650 se ATM hare khangna gani ko at the money ko at the money di kaino price na lairiba mafam du ne money na hojik lairiba mafam da market se mathalon da ka khalak pa yai makham na kum dharak pa yai karak pa kum pho di matung na market ni price na hojik lairiba mafam da adu du ne at the money oi dis yani ko aduga atopam na khoina sagi out of the money aduga atopam na in the money ko out of the money in the money se khoi sisu jengsi hairagadi hena better oina ina mayam de explain to bunga mi se NSE India ko National Stock Exchange se sangaga sida option chain haiba mala leidi ko myam Google da dum search to phangani ai ni search to iswana ko option chain ko NSE sida sanga kandas ko use search to concept phange option chain equity derivative haina to loga sida click to bio sida click to roka da nga sagi koi option chain se laane option chain sida nga sagi stock price laigani agi stock price ama sidi stock price di kamal loigani put option gi su call option gi su stock price e mayam ningsing ga do option khaktang de laigani futures de leite ko futures su option su khoi derivative market ni di high derivative segment ni di high adugo futures su aduga option da su khoi stock price laigani have leite option da khakta ne khone stock price la ka do ise ko hai reverse gi option de lai riba stock price hai ko stock price mu call option gi su put option gi su stock price ma na gani ko horen khen rak tu se hai riba stock price to call option da natraga put option da la ka da ma gi option gi price to the difference la ka ni kari gi difference la ino in the money oi bagi out the money oi bagi at the money oi bagi la ka ni ado ida de koi in the money kari no out the money kari no aduga
add the money karino khang mathau tare add the money ding asai na hai gare market ki price na huji huji leiriba mafam money ne leiriba mafam do koi in the money ni hai adu the out the money di kari oi dino janra in the money ne kari oi dino jingsi ko hajena sida open tawise option chain ne option chain analysis class koi hayeng tawse ko option chain ne aine lawriba underlying asset se nifty 50 ne lawrse ko aduga symbol select tawba means sida nang select tawga kana nangi any option number se kano stock amma sida select tawba yai ko adu khoi di underlying asset se nifty do in lawrse expiry date at december de lawre ko aduga stock price di lawdre ko yengbu nungai ne basi da best view da inam ge tare ko sida lai sida myam jing se singarang su khoi nei nagi ko ai mayam ngarang di net nungai tab do khitang mayam kana to rom me ne repeat to rok pani stock price da mathang la kan da hoji hoji lai ba market ki price ye stock price 18550 da tarame ngasi ngarang di 18650 do ibani ko asidi 550 do ere ko ado hari basi gi stock price hai cc pull option gi su stock price ne call option gi su stock price ne ko ma se market ne la ga hoji money se sida lai bani na khoi si at the money ori ba ma se ko market ki price ne hoji lai ma pham ne hari basi gi stock price hai natraga na si gi stock price se khoi na select taw re se si at the money ne select taw du ni ko at the money ne select taw du se kari gino nifty 50 ki hoji hoji lai re ba market ki price ko sida lai re ko 18560 rupees hai badi 550 den nang sili ko 550 gi mathak ta 600 lai di ni 18560 ai se 300 ka 50 gi marak ta je kan 50 den he na gi ko adu no khoi na magi at the money se kadai de lo re ha kan da 18550 se koi at the money ne lo re ko spot price ti hoji kya no lai se 18560 ya ko adu de out the money jeng si ko out the money se kai no ha kan da stock price ko karam ba stock price no ha kan da nangi spot price to adu dagi less than oi ba stock price ko less than oi ba stock price hoji lai ba spot price se 18560 ni mongom dagi less than oi ba ha gi som da lai ri myam se loina less than ngak ta ne 18100 200 the 400 ka lai ri myam se less than ngak ta ko hai ri ba si gi spot price dagi less than oi ba stock pricing se call option gi oina jenga kan da in the money hai bi item oi gani ko aduga pull option gi oina jenga kan da out of the money oi gani OTM देखो ये उनका रिपीट तो रंगे stock price करम बे stock price no less than spot price तक है ना पिक पा आइडे market की हुजी हुजी लाइरिबा market की price तक CMP तक है ना पिक पा stock pricing से call option की ओने जेंगा गदी in the money ni pull option की ओने जेंगा करना out the money ni कौन सा नो call option का pull option से पूरा contrast ने है कि तो ओने तैने बने opposite ni adu di stock price karam be stock price market price ta gi hene saw by the greater than ko greater than market ki price spot price greater than market price over stock pricing si di kari kari oi mani call option dana out the money aduga put option dana in the money ko aduna sana ko gi call option and the put option si gi out the money in the money yeng ba se ko na si da option change the changagadi hen khoina clear oina ubu phangi ko just magi breakout the ching bio sida dark gray oriba breakout sing cha se khoi in the money ngak tani call option sida leire call option gi ko side te leise se asagi at the money dagi manung jangsin ba makai se magi in the money ne adugo pull option dana out the money ne ko white color ka kana thamme breakout ko adugo pull option gi in the money na makhada dark gray da thame ko so na ko na pull option call option ko sorak pa ma khangya hai ai lorage aduga hayeng de koi sida option chain analysis ki class tause ko aduga apagi option da kamaina chat tawgadagi hai bai kana gumba practical tawning ba
mi yauragasu adum haibiro ko punna tum tawminasi yani ko mya do I ngasi gidi soide loisinge ko 8:30 da mo koi hedging gi advance option selling ko with hedging and laibudo adu gi mu class mu laibagi ko adu si class gi video I recording tawsili ko recording tawsile ai class loibaga dum upload tawsirake kana ko adum yegana ta jing view ko aduga aroi boina hogi option advanced option selling with hedging and the adjustment hariba kano se si class se kana ko join tawning ba mi leiraga su WhatsApp ta text tawbiro ko aduga I hogi broadcasting list dum hapsirake ko membership fees oina 10,000 rupees lawi ko one time kano ne one time payment ne aduga lifetime gi oina faida di ma'am kasi gidi faida loisilage ko 8:30 tarakadore thank you